Lengongan giriu ik football baka Manchester United kelacak penlim haka tim 4th division haka jinglek kai Carabao Cup haka raw ka baar. Patpoy final ka Inter Miami haka I-League arjarapsan. Kublay piki parlok pasutanat ban page bat ban Christian na kapor subhaban share bat like bat subscribe tingin ke channel. Haka jinglek kai jongko scan raw jongko Carabao Cup arjarapsan hapadeng ka Manchester United percaya ka Grimby tau kalak pelimno jaka Manchester United dag jingi shoot penalti dakat argol la kadway gol war laga day ke tim ke batlot hapo ri England kabai lek kai haka 4th division re haka jingi lek kai daga Grimby Z ke bala bantam hakamat tangha kelas step da argol bala tep da si Vernan haka minit ke ba arpaar pat uti Varen haka minit ke ba live Rebawan beteng jingle kai ke Manchester United kelai kai bah dag bayo ban pai yakin ki argol dag balat tep da MB mo haka minit ke bah nyusan bat magui re haka minit ke bah prop kendai bat kelai kai damar argol haka jingle kai hamadan re Grimby si tau kelai job dag jingi shoot penalti dakat argol lakat way gol kumta ginong Christian jo Grimby si tau kelai shot hamadan bagi layo ban job ke klub ke ba klein bor hapo ri England pada gawe pat ke jinglek kai semifinal haka I-League hapadeng ke Inter Miami percaya ke Orlando City haka nagi jinglek kai ke Inter Miami kala limno dalai la sigol ya ke Orlando City haka nagi jinglek kai watla ke Orlando City kala tam hakala step da sigol meletep da Palasik haka minit ke ba Southend Crossway Ndre bawan benteng biang ke jinglek kai ke Inter Miami kelaya kunta banyo penpai kena kesigol Ndre de haka minit ke banyo punyo ba Lionel Messi ulayo pan shoot ke penalti kumjuru haka minit ke ba pra Lionel Messi ulayo tebiang gol ke baar bate gol ke balai la tebdo Segovia haka minit ke ba knai peu plus way kumta ke Inter Miami kalayo kur pura ya jing job pat club boy sendon saka final jongka I-League kumta usnem kublai si bun bepilap page ikut dengan video jonga bat ngisi siapa tahu way per video